makosi kalasi kiri. Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe bese muri kumurakurikirana ibiganiro byacu bica kuri Traces Pop Ministry TV. Murabizi neza ko twamatuzano tukabashikiriza ibintu bimeze neza cyane, ibintu bitagaze, ibintu bisosa bikamota bikaba bimeze fresh sana. No musiro murabona ko na jensanye ubundi mwana yigo yeshene abahindura tukagera tukabazanira abandi bana batagase bameze neza bazi ivyo barimwo. Uno munsi rose nza kuba ndije yene muri jono muzi nza kuba ndi kumwe n'uno mwana mwaba ariko si umwana n'umuntu akuzi ibintu byo bongo ngabana yizotera umwe mwazi kuyihemwe. Yitwa Sara tukuramutse. Haleluya ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina.